Всем привет! Мен болдогон эхеха бүгүн про чистку и смазку швейной машины капсярыгнабын. Но у меня такая обычная швейная машинка, не навороченная. Я ее покупала, может, даже года 11 назад. Или 10. Нет, 11 лет назад. Так, бихеха надо болар вот масло для швейных и бытовых машин. Так, также вот такие кисточки. Обычно bu маннык растыр кисточкалар комплект бар булачкы машинкага. Или маннык хох боллагына обычный ремонт туттулар. Хемнигас кисточкалар көптүн хебе бетер. Ургой кисточкатын более маннык катана хогошчитмагы. Так. Онна бу комплект маннык ары бар булачы. Машинага, бетер оверлокка, вымандың надаме туттуққа. Ну, или вот такое масло, или такое. Так, и обязательно отвертка надо было. Так, бастан, самый бастан обязательно мен сагалыбын челмощное устройство. Вот это такое челмощное устройство. Чуга тынули. Эй, вымандық. Вот. Ага, первым делом снимаем шпурный колпачок. Мандык. Угу. Оставим пока шпурный колпачок. И вот это устройство полностью снимаем. Фиксатор дарнарары будет. И кисточка махандыгының кысына. Оны бұл сыстарын бартын ұлабыт, мәнді растыбыт, түхәкәлерін барытын, түхәкәлеріні. Ачаня, аны сапара? Аны бараңын хапсына. Мен бұлдағына машинка бұны раставатығым ратты, честно скажу, потому что бұл кыралар түріқтіріптен ұлықынлық истемеппін. Заказ еген ұлбаппын, ол мені заказ кеген истемеппін, олығын білген бұғылға точно растылықпын. Олығын бұл нұрлы бұд. По необходимости останка чатыта, маскарад тегейте, егенде бүкірдік. Большие такие изделия давно растатывают. Мык шабартны лагататын, он бушуй дефлагы. Камера хачу кыга угади. Вот, олар артастар. Контрол. Вон аламын, он тапай дыбын. Кап и кап можно. И 3 раза можно. Кап. Таргатабын. Ихинаны шүрейдік бартын хөттүрі. Онна көтірен тахар бұд детальлар бұдан еманлық бартын хатал растыбын. Онна арыннан хапақпын әп. Анық. Оны мен растан көйеққан анық. Онна таптыры қатарды. Арыны тоға арығындың әт. Таптыры қатарды ұрдым. Да. Bu yühe bu mandıktağa yühe tutular böyle. Onu ben Vay. Onu kuramı taktırı fiksiyelden kalıyor. Onu da şuradan görelim şuyduk. Bunu bu şpulka tuğundan kapsayardım. Şpulne kalpaşuk. Alırağına sapıp buldağın ardıtıgar bile kolku bayı bolar deyip. Açığına bu şpulne kalpaşuk eriyen berevdi. Bu
Буманда бу гайкалах. Буманда гариебит. Колкулата бут наха катанактык алраң саппытардар буллагына. Эбетер наха колку буллак татынырын беребит бу винтиги. Бумандан регулиридин алраңы сап. Вот у Хэмнесов, вы все знаете, регулятор регулируется. Обычно без контрольника или от толщины нитки зависит. Тюттен алтаалды булайт чимеха. Так, тефтеролоттугун. Колпачокпун. И закрываю вот это. Так, дальше трудновный. Дальше бу пластинатын рарахтахпун. Это арарымда, который лаву. Бумандык комплегар бар. Бумандык батарейнен арайдым. Инне бинейм бартын хуллум, лапкатын хуллум. Бу пластина унустарда мехедирин хин. Ну, наконец-то эриен ылдым гир болтига. Бу, ванна икис болтик бу. Лабын. Ванна пластина бунар ябын. Бу был боготе. Манда ме щетка вот нам растывает. Ваннак. Аны картын лабыт, растывает. Бу. Батарея тугун хинеме шөтек растыр канады бит. Зубчыгын хин. Вандрамы декасина бит, оларды кутмуна шөтек. Ташактан хата бит. Аны шөтек контролментаны бак. Бу кышты. Онда мен бу капайды бит. Так, жак бул. Үстө капайдатым. Онда кисточка менен. Бу раз кисточка менен гана. Мана şu таркатабым бар экен. Бу все мощное устройство реально титовых. Она теперь надо прикрутить туда. Сейчас я потом аны үйәтті бүтін смазкалық тақпыт, онна бұл туғыныстықты надо көрігін. Он обычно винтик тақпылатшылар де, оның үстіңлер ұлабыт, мен ары атын хоғыз. Дебіті мәлін арба винтик тағы, манан бәрі тақпы винтиға арарығын. Так, бұл хин арыйдың барытын. Аны бұл банна көре бітек. Әме барта был, оны ме бұл расты был. Кисточка бунан. Ой, манын хаб. Аны барты улабыт маннык расты. Бу лампа туган дәргі мұтын. Бұл швейная машинка лампа обычно маян қалыр әтірген байтық. Оны бұл мен қасыда орып бұтын. Бұл холодильник лампа тәхіпті бәхер. Холодильник лампа обычно все для дома, где вы куда магнитный бар булачы. Олонтон лампа, бу хепти бәхер лампаны бар докут. Все байтық хепти бәхер. Хеп бартын растат. Онна бу камсыл детальдар бар, бартыгар бу холо бу манна капайды бар. Ой. Так үстү. Манна капайды. Сына мәйдә мәре? Бу манна капайды бар. Бу. Махабой колесо эркетен хебин. Бу манан камсыр. Так. Онна бу Маны шөйдік махабай колесо гына мындык.
эриен беребит. Онна все бартын төптөрү местетигер туроран кебихебит. Так, швейная машинканы кахан расты көһөптү. Есин ха частык иснер булакытна үстү төттү ой бола или бягыт тыгыттан көрөңүтүн халыкыннык тыгыргын болуп буллагына көрөн расты кытын хөп. Вот. Это обычно мен тыгыттан көрөмүн растачыбын. Хайдагара тыгыр болуп булана, онна бу колесо хайдагара гархан байтыгер болуп булана мен бумандык чыбын. Онна сөбү бирирге капайдабы таккын. Буманна бу каягас бар, олунда ме капайды вот. Буларгы машинкалар банда хатаны хулубаттар да жиман балара олеген манда каягастардан мира капайдачы бутки. Ол күндү бана мехами бу бир каягаста. Олунан капайдаты мите. Вот. Онна бу шпулькатын эриер бу устройството бар. Олунда ме андыктык кынан эки капляны кырамын. Мана ме концентрат. Еще раз спасибо за внимание всем.